Amasan Manipur area official YouTube channel entity zo si Chibay. Tunihin kipakom tagmayin Manipur area office lam malagnain tulay pandemic COVID-19 in ay sukhak na le lockdown phase 5 ting hungum tawahin nasatakin. Sarkalam na sepnai tayo mipilam na sepnai tale chola economic asukhamama jing ta. Ji chung changahin bang tia panla ka bang tikiven theding him ti hi mipiten awareness akinito mama jinga. Manipur area office in holim khom na imithim teo ki ko khom hen lang kinele ti lungul alaneya ji chu sem piting theding in to ni hin hunpha lalpa nei pi jikin ma sapenin ema pui pik tu patien king ki pak thu gen hen la bangkim patmawin I dunia imichil teo introduction bol katin ama sapenin Reverend Eslama Vaipei Reverend Eslama Vaipei hi tulai ta Manipur area coordinator hi coachum le khota nga taksa le thagaw lama idam nadingo veitu le coachum puitu munum takai ti kha mepiten he dun kawak gen he la pastor nahi kumsot pi ela se pikta pension le nai mama ta hijing tamale le tu ni ting hin ama hun man tam tak mimol pen te he thiding ale thu gen team thumal le pau kam house ta kai jikin holim nawa thuman tam tak mol pen te ni ngai tha ko he team thiding le gen pik thei ikinep na lin ta ko ma chule experience hoi tak nei a hi ti kha kawak gen thei dan hen la dan le tam ki gen to le hun shot la ding he chule panina in Reverend Malakialal nun fela Reverend Malakialal nun fela Mizoram apatin Manipur area pastor bill mata pastor bill en call to ding sinatin hungota jigula ming mantam en call to ding sinatin e hungot pi ko himiwang pahiwa ama hi St. Xavier's College, Calcutta, patin commerce, bachelor degree alazawa. Dunia I holim na ding utok kisay economic lam hitahen la. Sumlepay at kol na lam. Bang kimahin experience anay hoya. Ngay daan tam tak ay share pik thegin chak. Uma ay share pik thegin him nehe. Jik chun kipak tak zeta hun man tam tak ay hung pik do pik Mizorama. A permanent address hele Mizoram ay zola he to hin mana mataveng pi pastor quarter umahiu aji chate ta ti kha evak introduction evak bol theidan hen la chun abanin pu tu lopa kham nei thang pu kham nei thang hi inam sunga dinga mi man tam inei teola ka mi pakhat a he ama hi experience hoi tak le team na big nei I het chit ukin cha ko ma a hi dan hi team na big nei hi dan hi het chit ukin cha ko ma gam le nam adinga panmun poimo tak tak zilai general secretary VPC general secretary Vaipei Youth Federation general secretary chule CDSU Churchanpur district student union president chule Sangai Express le Infal Free Press Churchanpur ading correspondent le khajik thi ma hina dola alapang ji cho achievement le tu amo puk na khen khat isuklat thei teu a he pukham nei thang hi le khajik thim tak le experience hoi tak nei ti het chit tak sau a hi ti kha agin chak uma hil tawn PCS ko chu ma tu lupa hilai he ko chum le khota nga dinga mi man tam tak inei teu la ka pakhat a he Sisipur College opposite chan khu ama in a chen nai ti introduction ko bol thei hen la chale palinain tulupa Dr. Soilal Sim tulupa Dr. Soilal Sim hi Rostam Memorial High School principal a he tulai tak hen ama he mi thim nalama chen doctorate degree ne he ko chu min jigola thim na sang tak ineu hi kipa kum tak zeta a thim na mai be phelovin experience hoi tak ne a hi boka ikisun pi mamawa lingsipai hin tulupa a he PCS ko chuma aji cha te to lingsipai huwa uma heuti introduction ibak bol the wen la chun tangwal abanin tangwal mang la lemji ke kinga chu hi
nawal mang la lem hi Mizoram Sinot Manipur area accountant na sem lai hi team nela machun commerce graduate a hi zilsan be tu jing line ko chu min poi mo zikin ko chu ma di na team na te hung pedokin e to hin ko chu pum pi sum chi vel dan zo si hetu pen le angai tu pen a hi experience nei hoi tak le ko chu ma den ki pi zo tak a hi banin e tangwa le hi ama he ka wai khu cheng hi ti kha introduction ka bol thei dan hi hen la chule tu ne mi poi mo tel hi introduction ni bol khelun gen la ding tam tak aum na la ya bel chi na dol jiu hi gen seng lo ding ji kun ai na zo siu gen sen lo diu chu he sa hi ahun man tam tak a e hung pik do pik ji kun namasan ama chuin ki pak thui wa gen hen la ole e holim now e pandin ki site no tune discussion now he COVID-19 economic effect or impact tilehen COVID-19 in economy asuk khak dan e ti ai paper wa chun hidin yin chak ti chun le hen dik pen ding e zia pata chun bang ti ki veng ding i wem ti he abang hile central government in bangol lem gel na gongal na simem e bangolin panala em ji hipi do na ding hin ji pan lak na pata chun bangola economic khung sukha hem economic sukha thei ding a bangola pan lak lo thelo ama central government le ding hem ti te le gi anom tampi het no me pi ten thil tu ten ne gin cha ko ma e yo tu te wa patin ge nom no men hong gen in tino ai thak na bak nei ti we ki pa ko ma lockdown kiti hi aum dan chu het chi tu gin cha ko ma a hin la ken thil pakhat ka ngai da nom government philosophy to ki tu khil lo khat alom sek chu lockdown hi da hen la thakhat pin anan na he ki ve sau sau hen la ki gal kai hen la hi le economy hi sukha lovin akisok sa thei do ti kha ngai dan kala nei hiam je chu ka ngai dan cho di ka ti na hi lo agam tam pia ke ngai dan hi lo government chum ho lim na ka hong tak la te a hin la India government in lockdown ahung pat je ki bang je ke me ti le anat na hi ahung pen kha suk niem di mo suk niem ma control di khutile i hospital la te ho a doctor te kidai di ti chu thakat pin mi zo si hung na tale hung vum to de chu flatten the curve atiu ji sa pau fresh amat sik pen o mo a curve kha flatten na di khutile medical worker i frontline worker te le kidai zo di ti ji ka chun ji lockdown ni ahung patu hi ahung pat na sanu tu tiang hin alo ting ti mai ding dan hi India gaman le mi pungtul jeng ma le et kol zo lo hil chu hinai lovin government policy chu alo ting hin ka hi ki pa ko ma pu kham nei thanga patin lockdown ong pat na ji ku chom cha ni wak ngai thawa ai le lockdown ong u ma hin economy chu asu khata phase 1 phase 2 phase 1 kha March 25 apat April 14 hi phase 2 kha April 15 apat May 3 ti chun phase 3 kha 14 apat 17 May phase 4 18 apat 31 May tunai cha khan phase 5 ahong pung ki ta phase 5 khan June ni khata pat ni som thum a hi ji to la hin ni tam tak ahong ita ji sunga hin lockdown hin asuk khak tam piuma i he tak sao gin cha ko ma ni piten le ji kha neu khat wak highlight ball tin lockdown first phase khan government in how to tell in ahong gen bela mawin government in asuk khak ding aum jikin government economy suk khak ding he jikin March 26 kan Finance Minister Nirmala Sitharaman 1,70,000 crores ka US dollar chun 24 billion ka economic package din ala koi doka 27 akan Reserve Bank of India in
ปันอะไรที่จนอามันเล8 economic crisisโลนั่นเองปันลักนาอะไรบอกจุดเลยจิตตกิตอนจน railway Indian railway network ที่ตายลังที่จุ่มaviation industry ที่ตายลังpassenger operated passenger ปูการีตายเวลเจ้าสิเลจอลจน April นิงาคันเลที่จนอาชีพตัวเป็กกี่ extend เป็กจนเลย lockdown phase 2 heading to PM head ตักษา golden PM โมดินpolice station เจ้าสิเล state จุ่มinstitutional quarantine center มาที่ evacuate bowling ที่เดียวงี้จนเลย lockdown phase 2 จน red zone orange zone green zone เข็นดิ้งที่เดียวงี้จนagriculture และ business dairy including dairy activities กันจะวางนั่นละไม่ตายลัง agriculture และ plantation และ shop sellings for เราน่ะเสพนั่นลำจุ่มเตะค่ะจะเลียนดิ้งที่จริงต่อมาเลยจะกันเลย effect ตั้มปีออกมาจน phase 3 heading ประคัดกิจ orange zone red zone เบลgreen zone เจ้าสี data ที่ห้อยตะกินหงกิ collect เทียจน phase 4คันเลยไอ้น่ะจี orange zone ต่อ green zone คัน public transport ค่า social distancing maintain ก็มามัดเทียดิ้งที่หงกิตา phase 4คันบางห้องที่เลย national disaster management authority โน้นthen 2 weeks beyond ไปให้อาหงเบลับกีดูNDMA lockdown containment และ buffer zone อาหงชิมตะกู containment zone ที่จูเฮตักษาโกลุนอาเวทเอมนาค่ะก็มาลุดเทลดิ้งที่เฮจีตะกับบุล lockdown ค่ะอาหงกิ relax ตัวเดียวอ่ะ phase 5หินจูeducational institutionเตะโลเล economic focus อาหงหิตาจิกจู economic สุขากเบกจิกิน containment zone ที่เตะโลจูอดังสีค่ะ relaxation อาหงท่าดอกมั้ง relaxation อาหงบอก containment zone เตะค่ะน่าสัตย์กะเข้าตะกะcalling ที่เฮจิจูอดังเตะค่ะจู relax ตะกะ relax ที่เลยเห็นเลยอาหงจีปีเดียวนักกีฬาจิเตะจู educational institution ที่โลเล public gathering ที่เตะน่าสัตย์กินดาวน่าไล่มาเลยพัลโลมาเลยบ่เฮดุการนี่จึงมาโมจกนาทีเวลจะหอนหงพัลตาไอ้ละตัวหิน education institution เตะminister development minister human resource Ramesh Nisak inagian ข้าอิลเฮจิกวินจากมา August 15 มาจุกที่ห้องโหลดิ้งไงดูดานะจิโต้ชี lockdown นุ่ง effect ไอ้ตักจิกิน economy จุปุ๊กชิมาตาจิตากหินจิจู highlight ด่านเดี๋ยวเนี้ยใจวังเกียนเห็นละกิมเราเลยตั้มพิวมินทินจิตากหินhow to เตวินจิปัตจุนตัวนี้หินเกียนขอมดิ้งตั้มปี lockdown จิกหิน economic อสุขากตักจิกินบางฮีหุ่ง slow down นะบางฮีปันลักนั่นดิ้งมีปีเตนิพิลวางโอจิปัตฮีบางโกไลข้อสักด่านดิ้งeconomic พุกชิเรานั่นดิ้งตีเกียนนมยมดีมั้งเดี๋ยวจูเกียนนะหุ่นว่าคงอิตนะเกียนเทียนpastor Pau Reverend Malakian le economic สุขากด่านเลยบางโกละอิตตอนดิสนุพอยมาเลย GDP นั่นทิ้งเลย again คัลเทเลย GDP อมิกเทปูจีปัต economic กิบเทฮิสเดชเลย again เทเลยagain พิกดิ้งอามาบักชิเลยที่เว้ฟอยน่ะหุ่นชาตักไว้กันเนี่ยเฮตียงหุ่นใส่ตัวรามินส้มเวกลมไม่มาลมถูกกันใส่มาสากันมินไก่ช่วยตัวกันอุปาขานintroduction ปุ้ยตักไม่มินหันเฉาทุเราปุ้ยตักไอเราจะใส่ตัวกันใช่เขาหรือว่าอะไรขักันเราปุ้ยไล่แบบตัวนี้ที่สุดกันแล้วครบไหมเฮนัดนะสิเลงอวังเฮียนเนกเลจากโหลนะที่ตายละอีโคโนมีที่เขาจะเนกเลจากโหลนะฮิเป้นะฮิอดังลำนะสักครบไหม
ตัวน่ะเฮียนpre-pandemic slowdown อันที่เตGDP ที่เตค่ะซาเป่าค่ะต่ำขบไหมอ่ะซาเป่าสวยเราเฮียนตีเทแล้วว่าจู่วางส่วนเคลียร์ตัวเตปนเป็นเสถียรมั้งล่ะ GDP กันที่ค่ะ gross domestic product นี่อ่ะจู่กลุ่มขัดช่วงกันถอชัวอินที่นี่นะกันถอชัวเตนะอันนี้ไม่ใช่ gross domestic product ค่ะเฮ้ยตัวน่ะเฮียนมีเทียมเต้นอันสวยดานะชวนการกลุ่มขัดช่วงกันลากหลวงซี่ฮีกันลากหลุซิมให้กันซุ่มลากหลุฮีตัดเหียมเวียวตูรินอันริงตัวน่ะเพย์ชวนเห็นนักศิลป์วางเฮียนนัทโหในเราเตนัทโหไล่บันสันไงตั้มตะกันออกมาที่อินอันสวยตัวน่ะโปกันรำมาอันรำโหดูอินมินวันโหเมกซุมีฟังชวนอันนาอันบานง่ายเองฟังให้กันที่ชวนนักศิลป์ฟังอินนานถกเถียงว่านัทกโลอมนันนาจุมานี่ควรรันหัวมุนดังอันนัทกแต่ขานให้ไล่มุนอันนัทกตูรันในแต่สีละว่าช่วยฟังชวนกันลากลุยอัตเลียมโดนเงี้ยซุมีกันลากลุยอัตเลียมฟังชวนGDP พวกอันเนียมโดนนี่ที่ไล่ขัดจูเอาซ้ำเตะกันสวยเทียมดานนี่เสละกันรำช่างเมกที่กันสวยอินเดียรำฮีช่างเมกโคเวล่าอีโคโนมีช่างจักเบอร์โพลนี่ที่กันสวยฟูฮีตัวน่ะเห็นมีเทียมที่นั้นสวยดานชวนกลุ่มนี้ชุ่งเวลิจูกันฉันดานฮีอาจักวักโดนเรานี่อินอลังอาฉันชูกันรำเฮียนมีปุยนุนนะอ่างไงปุยมัวนุนนะอ่างไงปุยมัววางเงินอาชันลำโพฮีไงตัวลุตุกเทนี่นั่นหลังแล้ววะจู่วางส่วนกันมาโซนนะรอฮิจูอาม่วงเดือดโดนนี่ที่ไล่ค่ะอันนี้ตัวนายเฮียนนั่นในเราฮีมาร์ชนี่ส่งปังนั่นในเราค่ะ unemployment ฮี percentage 6.7% อันนี้April นี่ส่งปักว่าคัน 26% ที่ตั้มตัวนี่สุดที่เนี่ยชวนมีเทียมเช่นกัตินันสวยดานเพย์ชวนตูน่ากันรำเล่บาร์ซอนนะเนกเล่จากฮอลนายขันนะฮีตูนกุมสมเล่ปักขัดช่วงอัชันมวนเบลหุ่นกันเท่งเชวันนี่อันที่สุดที่นี่เพย์ชวนหงจูอันนั้นสะดวนวิวนี่ที่ไล่ค่ะนี่เสละส่วนเฮlockdown avanga slowdown nanti pre-pandemic slowdown nanti lockdown na ahong avanga enek le cha khol na tam tak ahong te kha tlem han soi kan do he nat na sileng ina eile barzon na ati boy rol hian chen khat ero hi chu akang ve thum tur hi chu a om thawin ka se chulaya chuan nilanga chuan disinfectant kan pang ngai lova hand sanitizer kan mang lova glove emo kan mang lawa mask po kan mang lawa ma se heng te eroi chu hral akal em thunga chumi ni wang chuan pharmaceutical business kan ti ho hetia ang damdoi siam ang chi lampang te disinfectant siam ang chi chemical siam lampang sumdon hi chu a chang viau tura chuan kan ring thunga chuti rual chuan hand sanitizer kan ti ang chi te po kha aniang chu ba ga chuan e-commerce lampang po hi a chan abe sei oma achan chu poisa tia thil kan han in pe ka poisa kan in pe ka tangpon na sileng kai thei ani wangin taksa in to kha kan du lawa chu wang chuan online business hi chu achan viau arin omani chula chuan enge ni ang online banking mobile banking kan ti mangte in poisa in transfer tu na online market kan ne ang ho hi chu tun aina sign achan mel thunga na silengin tam tak eile barzon na ati boy rualin chen khatan ero chuan an eile barzon na apun pa thuang ti lai khachu ril ruwa oma ma se a khai khom na chuan arampum ang chuan kan sum lak lu kan eile barzon na kan sum lak lu te chu atan hiam don ngei ti lai khachu ril ruwa chuan om kha zong kha tu na kan soi thei chu ni sela thange kipa khom maya reven malakia lal nun fela patin idin mono thil tok thei teo ingwak ngai thawa
มีปีเตนเฮ็ดนาวนัสตะกินอักกิเบลับกิงจ้าด้านคัน GDP estimates ค่ะตัวที่อินเดียที่2017ปฏิณาขังตัว6.68ไอ้เห็นละตัว pandemic ที่ปีจีก็เห็น late 2020ปัตเห็นตัวปัตเห็นอักเกนีมา expected to be 1.4ที่ไอ้จิจุยเลจดานะ again ข้าฟิงเกอรินข้าว่าเกียนะ GDP นัสตะกะหงนี่ไม่จนด้าน GDP เกียนเชน่าพาสตอร์ปัตตินิงไงท่านัสตะกินอีกข้อสักนาวสุขาดิ่งไอ้ที่จะอักเชียนขบไม่อะ Asian Development Bank ADB นอลาสุยดานดีกับจน 1.4 สร้างอันยิมโซเลจีสุกนลายดิ่งกินจากไม่จิจุยเลจะมีปีเตียนนัสตะกิน GDP ปัตหินบุยนาตุกดิ่งเทดินมุนะตุกเทดินมุนะหิวที่อักเชียนมาจริงอ่ะไอ้เล่อบานินจีดินกิไซติน agriculture ลามาฮี manufacturing ลามาฮีด้าน stock market เขาเลยเทโลดิ้ง foreign import เทเล stock เทดิ้ง import เลยบุยดิ้งที่เทเลง่ายท่าวะเจ้าสิข้าจะหูบลินตลอดเดวินเกะไอ้เล่ economic situation ฮีลำกาฮีบังกูลอินอีดิ้งเอ็มบังกูลไงด้านนี้เอ็มลำกาหินเนกเลจากอีกิตาวเดลูเอ็มลำกาบิกินจอร์จานปูดิสตริกฮีบักโฟกัสติโนมณีปูร์เลยฮิลวินจอร์จานปูดิสตริกบิกโอ้เลยมณีปูร์จุเลยเอสฮอลเลยเทไม่เทบังกูล economic ดินมุนะดิ้งฮีเวม economic situation ไอ้ว่าเกี่ยนอุดเป็นจุenergy production ลามิตาเห็นลัง agriculture ฮิตาเห็นลังจุเลย income generation income ลามิตาเห็นลังบังกูลินเอวฮีดีมโอบังกูลดินมุนีฮิวเอ็มบังกูลินไงด้านนี่เนี่ยอดีตจะจุดาตาจะกินเราไม่ถึงมั้งฮิเลเล่บังกูลไงด้านนี่เนี่ยเอ็มที่เขาตัวเที่ยวในเกียนปีกเที่ยวเลยจะกินเป้ามามันจินอายุจะมีปีเตียนเลยเฮียนปูมาอันจังจริงอะไรกิตาวเดียวเราเที่ยวฮิวบังกูลดินมุนะดิ้งฮิวเอ็มที่เที่ยวเลยอามาเลยดาต้าอะไร collect ที่เราเลยเกียนที่ทิ้งไงด้านบาเฮมทิ้งเกียนเที่ยววินจากออกมาอามาเกียนนุ่มวัคซีนเลยมันพาเนี่ยCOVID-19 zikin economy hovel pompi asukai ti chu mizo sin he toita lamka hin abik takin lamka context in gen telhin ine khol now hi atang pi in thing tang le thai chin to je lamka velaมีตั้มปีหินเลยอบอลูอันนี้ขอลาวเนี่ยขอลาอินอยู่ชูconstruction business construction ลำปัง mystery อิติเตหอฮีหงหินดานเฮ้เดี๋ยวจะฮีเลยเดี๋ยว lockdown หินเนี่ยที่เราเสียหง effect เจก็เห็น development work ที่ไต่ที่ construction น่าหอเราเสียฮีเลยอัดสอลินอาตาเดี๋ยวจะฮีเลยลำกาดิกเดฮีเนกเลจากะมาทอดอิทอดอฮีตั้มโลมีดังอปตาอันจังเยียงเลยมันสเตทดังอปตากิลลูดเตอีฮิเจคนไอเอฟเฟกฮีฮัดเด็กมาดินดิสตริกดังสเตทดังสางินไงตัวน่าอุมาเห็นละเจน่าเห็นดันเลย recovery measures ลำเลี้ยจุหงเกียนดิ้งอีหิวะเจมาสังจุนน่าเสพน่าอินเนขอลนาวอินเสพน่าเที่ยวหัวฮีทักกิดง่ายมาดินกิลังอาจิกจูมิทีมเต้นกันดานโนตัว recovery เป็นฮิเล V shape recovery ออกมา U shape ออกมา W shape ออกมา L shape ออกมาเดี๋ยวจะดีเทลลินกี่แกนมันปนตินเห็น V shape ที่เขาล็อกดาวน์เขา phase 1ไอ้เราเลย phase 2เตียงกันจอลเทเลยจู V shape ที่ economy เขาหงนี้มาหงขังคิดไม่ใครได้ด่านเฮีย U shape ไปเห็นเลยไม่สอมเลยง่าเตียงกันล็อกดาวน์เขากิจใจเห็นลันสิขันไวรัสCOVID-19 เป็นฮิกิคอนเทนต์เทเลยเจ้าเขา U shape recovery เขาเทดิ้งเฮีย W เฮียเลยจูตัว fourth phase เตียงบางคันกิคอนเทนต์เทเลยที่เฮียตัวเฮียpessimist เดี๋ยวเล่บังเฮเลrecoveryที่อินเดีย
a pumpi hi igam pumpi hi etation L shape recovery hi hung hi pen di o ti tu economic slowdown pen hi hung chi short thim min akumin kum sagi kum som bang hung chi a recovery tak na ding hin hung chi le kiloma zena hen ti gola chon lamka dik a society dik hoi tak cha i resource nei te hoi tak cha i et tu po gam lung sit ko ma sustainable dewa thil i bol thako low i tho dan te hole i et thako ai lo le in a sep dan te le bangolin hileng ka ki to del dem ti i et thak deu poi mod ma din ka ging chai ki pa ko ma Dr. Soilal sim lam ka chu i he taksa golun ki to del lo an chang na jing le ni sin ine kom te le ki to del lo ti thu te chu atikin ke he election mi pi ten ngai thak naw pa khan ngai dan tam pi sim the gin cha ko ma ki pa kum sama ma jinga ai le tu abanin pu kham nei thang wak dong ki jing itin migrant workers tam pi tawa zani khan zani ma salam ting khan le mi sang thum wal ang ki chon lu tawa jite hi skills nei tak te team na nei ji ku state danga sep na nei te le hiwa jite hin sep na hong nei talo ding hiwa da na pu malakya na gen hon na ingai thak tak sa gulu khan jite chungchang hin le thil dang le hi na gen nop tampi nei din ki ging cha pu kham nei thang wak chil ki tiwe ki pa ko ma moderatorin e dot na khel ka dress dim ju ke hepu ahin la I district din mun neu khat atang pi kawak gen lang noma a population ti hovel chu adit adetin wa gen kit poitino hilele Churachandpur district pumpi ahin kho umzathi zangale somko le pagupa hi je zangale somko le pagupte enkiding achun fair price shop itiu ho zali le somni le pali oma azo government in ikito del nadinga AAY scheme iti te ho banghi nasa tak main inkun tam tak api jete hi inkun sanga le zagier le somthum le pangavel a cover joga chun priority households atiu PHH atiu NFSA anchang nga theding chu I population lakni le sangsom le sagi le zanga le somthum vel chu atien tha koi e lak thum le ki phalo te la ka chu tuhin sepna kitup talo ahung ki le ki tam tak umte ho le mi ilung thimoi koi dingo kadoi chu amawa kukalna ti tak na au mai chun khoi tak mun hi lele a kho suk thewi di chu kangai dan aum kel maya jiding achun aku ku le ki tha da lo panila ku doyum ka sai dor hong thei ta lo te tu hin mezuk tam pi omo a in ava a in ko nu a in sungu a family chu awak thei ve we masanga second hand dor hem a hi lo le variety dor hem dor chum hong thei ta lo ten le tu lampi pama me zoko le nidanga amuzat sango mu dokpo lo moi jiji ka chun ko hi yeng talele iku kal naka panilang naka ye chun chu hinna dinga chun chu lampi chu auma maiti itag lang no me chun I district sunga hin sang ni le som le pakhat kisim na dung ju ye khan in kun hi sang somli le pakovel umihiva ahin la tu kuma job card data khake etahile tu kum 2021 job card data ke etahile 62,422 sang som gup le ni zali le som ni le pani te chu job card nei hi he wangai tu thak le chinu 2011 census in kun
sang som li le paku vel umiu chu Chochanpur district a tu ni tienga job card nei chu sang som gup le ni le zali le som ni le pani ki zibana chun adang dang kawak endul dola je chu hi le an chang hi government in NFSA an chang hi thacheng in ewa ding hi tam tak ahung pie jechu quintal sang som le ni vale quintal sang som le ni val je de chu kg khata cheng thum je la chok ding tie cheng thum in icho navem bangza te icho vem ai lo le chok lo wa mang thai hem ti ho vel hoi igam hi ikisu tak tak ku ngain ke he zilam kai chu ken thil dang dang zo si sangin ka focus nom joy ajik chu sepna nei tampi kiumta private enterprise tam takumta atile government lama patla thil za chum chum pan pina tam tak aganwadi center la atam matam mai aganwadi center la center worker chu sang ni le som ni vela yativa worker pakhat to helper pakhat zelai je chu aniem pe na iwak ge nei ham phanna kiti zo si igamin ki kailut hilale ami pite kinga ava luong let zo lo hi jechu alam dang khop mai ji ka chun tuni hu na hin ingai tu dingo kadoi panilang na dingo kadoi chu adik lo kha om lele i hu i veng hitale khoi tak munale cm phadingin kisale hinu kiel ti chu ki pumpel na lo dihem ti chu ke chu kangai dan au mai kiel chu ki mok thok din ka ging chalowe aji chu quintal sang som le ni wal ki ti chu mai hilowai thakata ji ka chen i government a parham phan nai mu di dolte ami again thei pen ten mu leo je ta gu lom hak san na ki tu pontin chun a government lama semna hoi tak tak nei te la je ta gul an chang te chu ki poi mo lo hi je kin poi mo lo hi je kun ki suk chana lo dem ti chu ka wak tak lat no pa hi ka ki pa ki pa kom khom maya pu kham nei thang apatin thuman tam takingai thawa migrant workers ti mai le hen state chu ma hung Chochanpur district abi ka hung te kingai sijing lo din sep nai ni lo lele e sep thei to ku kal taka panga holding in ikichi li en la hingai thak sa golen chule government in schemes chum migen theile haksat nai to na dingu pat pan pina hung pik te chung chai ngai thawa pilwang takin mi piten alangai tu zomitinu hung ki gen kha amini again dolo tampile nelai dingin ka ging cha ji ka chun ilok piwa imat phat chom pi theyo kisim phat na le kiel hung tung dinga pata dik taka government pan pina idon te hi ichi piwe chun khutilom lomin la umpuna ti tele ivakhewa ji ka chun mi piten pilwang taka alangai tu zom dingin le ki chil hen la abanin chi tinu dot nop tampi holim na ding topic tampi lele ko chum lam kai hin sum le pai ta hen la ko chum in panilak theina chum tampi din gin cha ko ma tuni thil bol le pan lak naw chikhat a hinga la gen nop aneu le begin coordinator le me accountant le ma alem chang zo zon em gen pik ding in ma wak chil tiwe ki pa ka amma tu ni hona hin COVID-19 je ka economic effect crisis theina chungchang igen na hin ko chum sum imu dan ahung lu dan hi thachenga pathian gam sum thelu dan hi hi in ai effect ma zenga thing tang lama patte hi tain la phai gama ki patte bil chum ki pat sum hong ki thelu sekte hi da hi le lak
bang zat hem te hin akima sing bang zat hem te hin akima yet a hi le isep na te itoi na te ti tai tin isum mu na nak te hi je pandemic je kahin covid 19 je kahin isum mu na te isum lak lu na te ai effect ma jenga je ka chun pan lak hi ku le poi mo ma jenga hi sum hi ko chu ma ding hi ta hen lang organization a ding hi ta le i khan to zel na ding le panilak zel na ding hin apoi mo ma yang asum be hin bang ma hi thelo tu lai kho vel hin hi ta jekin en le i ko chum hin bang ma contribute lowin engaya Indian economy a hin le i het phak lowin government la ma hin le en le i contribute ma mai sum le pai hi ti hi het poi mo ma jenga hi je ka chun ilal gam na sep na le a hi jekin tu sang a hoi zo le phazo ipik zel ipik to zel hi kine bu ma hi pan la zel ding in ti chu iwa ke sa kom le tiang chu iwa gen the hen la ka gen no pen hi ki pa ko mai counten a patin sum hung lut dan kin kik nim amano dan ingai thawa ko chom ten thei top suwa ipik thei lo le chu chu ma hi ipik thei ne ngo ina sep na teu ei su boi jing le pathian ga mai pik thei dan no te le piding le chil na le iwak ngai tha ki pa gom khom mai coordinator Ruben Eslama hin ko chom ten bangola panilak ding uti dan lampang kai kha dan khan counten in ahung gen khathona chu kim zo dewe nei gen pik thei dio ai le ki pa kau ma tu ni hin ke le zedak igam le iko chum sukha economic ka idin mun te ho gen khop na ding a hin qualification nei lo pen ka hi ti ka ki he hi le loi pate hon e good na zalun ken le kalung thima te moderator in ei dot na zong ka don khak le pha hin tin lung thima poimo ka sak dik khen khat wak sulang dingin ka ngai tu a tu chunga i hi pi leng hin ei sukhak dan ta ko hi kamu dan chun a changkang te hi a ha sukhak dik neu khat in sung khosak hak sa deu te hi neu khat ei diem deu ai do ti te ka ngai tu a agamin le je gol chun gam changkang zo te ho athuk gim zon ahung pango ai le hun hung chi to lockdown i hung ti hin Churchanpur context cha hin i atai chun haksat nalin tak i hung tuk tawa nisi na ne kom hol lo le bui se mai thei ding din muna ding tam tak te ho kha tu hin haksat na men lo i thu ko ahin la pathian mal som na khat hia ka ngai ki chu thing tang lam pang i wak thil to wai chun thing tang lam hin pathian za ngai na la dongo nidang khan le khasim jiek te ailo le khopi sung ngai nat mong jiek te hemin thing tang lam khun mi mu zo dile ta bek lovin lam ka khopia ki khol khom ho kha lockdown na ki khum pe lovin thing tang lam tung to zo ta wa thing tang lam i wo wak to hi chun khotina khun mi adim dimin mu dingin a uma je chu ka wak eta hi le thil pha khat ahin dok umdi ka ging cha a impact hi le aselam ngon hi dik poi ti ka ngai tu na na uma je ta ka umte ho khun kum dang sang a lower ball hoi kum hi dingin ka ngai tu a chun tu kum hak sat na hi ahung thuk mul su hi chun a low ball sun te ho hoi taka gaung suai le kum kit le chu thing tang lam te o hin sikul kai te bui talo zebana chu lam ka lama akinop tel theile talo thing tanga lo kun mai ngai te hon buong hau kholo ding ka ging cha i chu economic anim lam chau hilawin
ทิ้งตั้งลำฮิจูอัพลำบางซาเทมุมดิ่งหิตีก็ไงตัวนั่นลุงที่มาก็วักเสียร์เวกิจอยจุนด้านละมาขันง่ายทัตาวะมุนจุมมามีเลยซาเตหอนนะเสพนะซาจุมในprivate company เตหอเสียมเตองกิเลกิเตหอหินทรจานปูคปีหงดิมตาวะมีเหียมฮิปเทียนี่ในเสียมหินเอียตาฮิเลหมอกุมไม่เทหิมีเหียมกิอุมปูอาเทียมเดียวอพิลเดียววางจุเสพดิตัมไม่เฮเจ้าจุนตัวนี้หินมีเทียมตักและขัดเทียมอินเดียกัมคปีเลียนจอเลเจเทมาบังจัดเห็มจูทรจานปูคปีหินเสพดินในลาวินาอุมุยตีอีวักเฮทินมาลายาอิลฮาบุยปีมาเมาunemployment problem มิติวขัตุหินอัฐกะฮิtopik poimo hong suka zelai taka hin kawa gen no poimo tak mai a uma zethupia hin na sep din nei lo hin aung hin dok hi sum lam chau hi lovin thil lau tak hung pot sek chu tu laya manipur gam thing noi mia dim itiwa igen hawile the unemployment problem in ahin do hun chi ta sala hin dok sa khai zeb lawachun mithiam he kisa trochan pura ala umsa ku to bang te hem ho hin chu na khat chiat to la ki bul ta te ho hin chu abui pi phak tak lawu tunia hi ding hello bang za te mung khom te nong bui pi o I khopi sung he bui na asuk theidin muni hi bui na nidang lai ila tu ku bui na ho kha I tu kit thei hi ti hi ilung thimin koi le hen na umisa ko chum ten panilang na dinga poimo tak I in ka he chun mun chum pathung khom te hon le ngai tu zuya poimo ka sak chu midang te adinga nok sakhilawin dan la mai la ngai thak ta gol khan mihiam khat hin na isep go ta hi chun sep ding hi atasampu thing tangale phayale adimin auma igam hi achat ga je ka mi gam wa sem khel hi puwa I uddan wo ki bat lo je ka mun chu ma wa pot zo hiu ka tinoma singapore kut nau ek hem sop num te khan lam ka hin ku nau ek hem khat ki sop le chu nek ki mu thoina ti ka ngai tu na lung thimina uma hi je chu thei to pi su na koi le igam hin nek ding atasam dik pui ti hi ka ngai tu nan a uma je ka chun na sep hi ingai kho ku panilak thagu apoimo a chun imilal ti ho hin le attention pe thak le hen ti nop ka sak chu I service la yu a hun sung chu ka ti pui khen kha te chu mun chum mai ki chonu le ngai mai the hung pension ta te ho bekin surchan pur khopia BP buai ding khopa hi di hello mok jeng sang a hin thing tang lama inu igamu ho khule was chei bol thak ki tenun khopi changkang zo yena ai lo le anai penin le ai zol khopi yena IS officer te ho ai lo le sepai officer lien tak te ho khu a khopi lai lung hol ta pove wa thang lam dewa apam dewa farm ball theina te ho ball uti chun a hun nu hi amang se koi tunin ei hon le neu khat thing tang lam hi chei bol thak kit lew hen nop kasa neu khat sum le pai wak chalai the deu ti hoin thing tang gama pani wala ku midang te chunga phati wa su zo lo le ei wa dinga thil pha wa sem lew hen je khan midang ten ai ton dingu asuma pa ei pan pi zo lo wa ai lo le thu hil lam kong le panilak zo lo ta kin le ai ton dingu khut nung te ho le vanei go le hen je chun igam le chei moi hitin mi pi te ho hi education I pi ku ngai hi I mi pi te thing tang lama te ho hi le phatak chaya dai chun thil phadoi lo ong pu wa ai je kin bang kim hi hin di dan te ne khol di dan te huon bol di dan te low bol di dan te tom ngai di dan te oi zil sak tak ngai ngo na hi wa zelam khale attention pe thak le hen ti hi kalung thima
zeto kiton na kawak ngai poi mo ma mate kawak sukla da gen nop cho tam tim na khat ve chan sun bak zo kit ke kipa ko ma tuhin economic recovery lam ka higen panitinu bang tia ko chomin le pan lak ding hem khotangin le pan lak ding hem mimalin le bangola pan lak ding hem hey ma theidan chedin bangolin panin la dimu ma a recovery ji hak satna hung tu hunu patahi bangola suk cha theiding i hem tilam ka hi focus itinu dana abula patai ngai tha ko data chum central government world bank hi ta lang khovel pumpi economy chungchang te kha suidi tampiu men si te kha chu taisan ta di tinu ewadin phachum thole le a phachum depend chu taka economic recovery local tilehin tool sunga dinga imat phachum thei depend higin cha khoma ekchun ho tu ten langai danu khong takin economic recovery topic nuya thei la ti zo siu saknan self reliance le hi thei budget control le hi thei utilization of resources le hi thei utilization of skills entrepreneurship til chum gen dop la ka sing sakna din ka ging cha ji khel hin le te chu gen num ten long ki sing sak danun gen pik dingin gen hun vak pi ti we recovery lampang ahin tu hi amasapena ngai poi morning dan I heta watampi covid ziken economy a CAT chu avel vele igen sawata zena hin tu amasapena I focus diu amasapena I ngai tu diwa ken ka ngai tu chu a development lampang le hitalawin livelihood I hin di dan kha poi mo masapending a he dana recovery model igenu kum sort pi dai di hi dik le zeka a livelihood hin di dan hin now inek le cha khol now zeka amasapendin koi tale hin zena ding achun abulla pata economy alla ila ipat thaku ngai din ka ngai tu a ni chu agricultural diversification iti pen hi a diversification hi lawin achum devin ICP in alanga tu chan hin ate hinan masang laya bu ala ching te khan bu sanga thing hem behem chin alok zoi tin I chingo so aphama ma zeba ka chun le tu hin tu din mun hi to ki tu kin bu ching thowin ze chun thai hole chingin chun be thil zok thei di chi tu nung kum som le nga nung le bima furniture asiam thei di chi thing ho mang hi ki phut hen lang ti khan diversification ha ki bol hen lang hi le asot tama ding chun thai ho kha hin tin neu khat kum bang za them zo a ding in a thing ho khong pi ting in tin ti chu ze chu neu khat system iti di ham low tho danu low ball danu hi ball thak kit dingin ball thak kit lew hin je chu phama ma din ngai tu na ka nei chun dan khan hungyan pol jeng jong leng dana imidi mun chuma na sem te hung te ho khan le zo kha company chuma isep na nusia hung hi khan hung hita jekha vazoin kit yang thei ding din muna lo mai thei hi na khan khut na se pho kha thada lawin khut na se kha bangtin thiam na mang cha khan alok thei di pena ngai tu lew hen je chu tu din muna bol ding ngo pha dingin ngai tu na ka nei kipa ko ma tulupa Dr. Soilal Simin khut na sep poi mo dan le tu first step poi mo sakte hong gen pi ka thial tu tian lung thiman la tep te tinu economic kenim ahina apata idin do ki theni dingo lampi hung ki gen te hi lung thimin la vein alangai tu zom ding ni wa ki chile na tu hin abana economy recovery step chum lampi chum panlak di dan ding he point dang te ding in ngai tin pastor ren malakela lun fela gen hon vak pikit tiwe
economic recovery lampang kan soi ta ka chuan han soi ve ila sti rual chuan thui tak soi tur chu ka hrelowa tun le tuna kan in khai suwa ton thei dan tur ti lai kha kan soi du lai chu ni a nikum thasing lap kan man khan kan thupuya khan peace and share prosperity kan di a chu mason na in khai rual ani kan mason dan hi in khai rual em ti lai kha kan enanga ya anei ten an nei thura anei lote ten kan nei lo deuh dewa ti lai kha a omani chuan chu fu don lova kan bible thu kan pathian thu kan enpon nang ma in mangai ang ni veng te mangai ro ti lai kha kan muwa chu pathian kan mangai na kan lan chuan tir na tur pon ni a kan chen om kan bul hnai mi te hi eng ang din huna ngen din ti lai hi thirila ma ni chen om te ngai sak cheu ta ila chu tianga chuan kan mamo na zona in phusu tonila chu tianga kan in chan pui ton chuan tun le tuna kan economic din mun hi chu chum ko din mun chu kan in khai suak khon te ton thei tura kan nga ya apoi mo em chu taimak anga ya na engang po thokila iti tak zeta kan tho anga ya ma ni in to del tura ma kan la khanga ya chu tianga ni chuan ma kan son nge yang ti lai kha karil ru oma chuan adang le a chuan I kan sum le pai man dana po kan film khur deuh anga ya mimal angin ni sela chung ko angin ni sela khotlang ang pon ko khran ang pon aram ang pon ni sela kan sum le pai mana hian budget control tita ila anga in ka sia budget ti trong kama hi kan en chuan kan hriat dan chuan ko hranin budget kan neya sarkarin budget aneya kan ti meya sting su kan hriat thiam dan ni mai theya ma se chung ko pon budget anei thei ni kan sum le pai mana hi eng tin nge tun ai thazokin tun ai fel zok le tun aya trangkai zokin kan poisa nei ti kan manang ti in ngai tu na seng ta ela kan du nilawin kan mamo hi clear lian ta ela chulai chuan budget control kan nei chuan ko thanang pon kan thanga mi malang pon kan thanga kan savings kan sum khol atam deuh deuanga tunain le bazan na ma kan son ngeng ti khakaril ru ma chu kan sai thei ni se kipa ko ma Reverend Malakia Lalun Feli Pastor Patin economic buina itu kapatabang ti hungdin do ki thering recovery lam kaya point mo tak takingai thau tuhin atop na lam kai nei thodin ki sai tinu I ho tu tewa patin igen taksau I ho lim nawa ahung gen taksau zo si khaya lung timin veijingin apoi mo de ka sakteu a stress a fresh ut ti dim aha gen uteu dik leom din thuwai thak ti dan deule nei din king cha ko ma itia chu gen hon khat vei vakpi tinu zo pha chule I hunu khak I hunu top lam mai dingin to hin ma hun pitai tiu ka ngai khok ma covid chung changa thil khen khadom ma zite la ka pakhat chu som ko le sagi som ko le giet laya naw pang kum som makipat som le ko kikal som ni kikal vel te kha ahin khu mumal lo tak tam tak apieng do kholoi ti hi mizo sian hi tu hi tuhin kum som makipat kum som gup kum som le gup kikal Chuchanpur district ahin sang som thum le sagi vel umding a hisap hi kumsom akipat kumsom le gup kikal high school lak lolai ta class 6 apat class 10 chan kai zibana chun kumsom le sagi som le git som le ku zite to lakhom lehin sang som nga lak vel chu amao population heading da nei ati le zite hi school je chan pi kai ta lo chu banga suk diamu jehi kangai tu na lung thima auma zite ho tunung tak le igam sunga igam chok boy tu ding aung I khathei diamu ti hi civil society nu le pa te ha ko chum te hon jilam kai hi pui hoina na se phi
ป่วยหมอดิ้งฮิเลกิลอมกษาจะจุกวักตากหลังนัวมาจนอะตอมนาดิ้งินใจน่าโควิดสมเลปะกูโควิด19อาหุงกิปะตะหินกำเจ้าเสียไงตัวน่าจุอาทูฮีอายีโมอาฮิดิกูลตะกินอพงดอกปูตีเจจุอดิกเลอดิกฮิเมอาหินละบังเตงะวามอสักปุ่มปีเดฮิเดียมจุเฮป่วยฮิเจียงตะเลเลไงดานมิเจ้าเสียกิบัดน่าจุเจฮิเอาไม่ฮิใจน่าหินอาหุนตะกินโควิด19ทูอาหินกำดังเตเฮดสักตาฮิเห็นละฮิเลจูเจกูลเตียงอาหินโคเวลฮิบวยจากปูนัดเตียเจจุมิโจเสียกิทุกกูลนากำโจเสียกิทุกกูลนาเฮเจกิปัดจิไลขัดดรอเลหินุกะอุดจุที่นี้เนวจาฮิอิเซลกูกูดอีมังกูดอะฮิเลกำเลียนตักที่เลียนตักอาหงสูดเฮจีกจันจีจุงจางหินจิไลขัดละดกเลหินุกันโนไหมเซลมังเทยมปูอาหงปกจากะอาหงปกจากตักละจุกำเลียนตักอสุเสเทเจจุต้มจ่ากว่าเกนเทเลกกิปาเกอาขายข้อมน่าล้ำปังกันไหนตาสลายชวนกระดิลรูอมกับมามีเตสอยเปียละมากระดิลรูอมประคัดกันเบลเลดดูซกัจูรินอมนะกันมาโมอินกะเสียรินอมตะกะน่ากันโถรินอมตะกะกันติชวนตูน่านัดนักศิลป์เฮียนมินติบวยมาเสละมาโซนลำกันปั่นเด้งเงี้ยงตีไล่ข้ากระดิลรูอมเอ็นเตียงนั้นหูเตะไม่ตีอีละสรการสกีมทิลแรงเห็นสรการสกีมตีไล่ให้กันริลรัวหลังเพราะว่าตัวน่ะเป็นสรการเองที่เงี้ยตีอังตีไล่เตะเองที่เงี้ยสรการรัวมันนั่นทาร์เสียมังตีเตะไงตัวน่ะออกมาสรการสกีมชาตักตักกันนี่ซาตั้มตักออกมานี่job card กันตีเตะ FCI กันตีเตะ AAY กันตีเตะเฮงซงฮีสรการินสกีมทาร์เสียเมียเรามาเสละรินอมตักินอัฐกตูเตเฮียนถกเสละอดงตูดูดิกตักินดงเสละสูริงดปอสูเกนี่ทิ้งกลางมีตานส่วนชัดปุยตัวนี่อันนี้นัตูอังอันนี้เราฟังอินนักศิเลงอารอนเทงนักศิเลงฟังกันบวยส่วนนี่อันนี้นัตูอังตักเขียนสรการ policy เตหิกัลเซงส่วนสุดกันชัดปุยเงี้ยส่วนมีปีละมาส่วนอปอยหมอสูรัมมีปุยเตกันเทโตกะมานี่มุนเชวะรินอมตะกินหาทกิละมากันโซนังตีไลค่ะกันสวยเทียมด้านนี้ก็ลองไหมไอ้เลยเกฮิลอยเตนแกนูก็แกนกิดพดเลสาร์มอนกูลินาเชียหงกิซูมเดียวกุ้งกตินอะไรหุนสุดตบนมลำหิตาฮิติหินอตบนากเกนโนมาอิทุปิวข้าโควิดตินไอมา society ลักไออิมเปกข้าเกนโนมิหิวะอพาลัมฮิเลเซลัมฮิเลตีฮิไลน์กินอตบนากเกนนบจู make an impact ที่ฮิกลุงที่มาดานจูฮิเตหิกิดอฮีเทตาโควิดกาลินเอโซตากะอิดิดานฮิสวงตูทอไม่เลวินเอมาโซคินไออิมเป็กขชิมก็แล้วเห็นบางทีละมินชิมก็แล้วเห็นพอดิมตีข้าอิลุงทิมปุดดานุฮิเลหอยดิ้งก็ไงตัวเจดิ้งจุนMLA เตหอ Chief Minister เตหอลอยสังอะไร Prime Minister เตหอลอยสังอะไรแพลตฟอร์มในจอจูเอวกูจูมปุยตุเตหอฮิวะ Pastor เตกูจูมุปเตนุไม่ลอยปเตข้างไล่ลอยปเตลัลปานอิมิปีเตวละกะน่าเสพนาดิหุนหอยตักเตยปีเจหุนันคริสเตียนหินคูเกียรติกอลดานกิทุมัดตูดานักิจิลสักนัทัวเตไอเราเลเทียนเท่านัทัวเตกงบังกิมาคริสเตียนนุนมอยกิจิลสักนัดิงาแพลตฟอร์มในตู้เตหิน
อีเทยต่อปุสูทักกิทิติวเจล็อกดาวน์นะเฮมเจกาลปีฮีสุดาวน์ตูฮิลาวเอยุนเจซาลายปันทักกิลาคุขะฮงกิลังดอกดิ่งปันลาฮิตินอีแพลตฟอร์มูหินsocial gospel อิติวตูไลเนกเลดอนทัวกินิงติงติงกิจิลติลนัตเตหอบังกิมาขันลลนาเสียมตูเตนปันลักทักนายมังแล้วเห็นตีข้ากะลงทิมองกสุกตอบน่าจะเห็นกิปาเข้ามาทุมันตั้มตักตักไม่เขาตุเตียวปฏิง่ายท้าวะตุนี้หินอาหุนมันตั้มตะกุหงปีกดอปีโกจีโควิด-19 นินeconomy อสุขักดานักปฏิกิเวนดานดิ้งทูมันพัตักตักไม่อามาปฏิง่ายท้าวะกูโจมินปีกดิ้งไอเลวเลยกิปากมันบอลปีกดิ้งเลยนี่ปูลลปานาเลตั้มตะกินอากิปีกนาเตียวมัลสอมเห็นละกำเลน้ำขตางาดิงะกับพาจิสางสูจน์เฮดิงินอเลตั้มตะกินมัลสอมนันเดลจุยตาเห็นตินมัลโดยสักนาอิลานุเห็นละยังไงทักเตียวเจ้าสิขะมีปีเตgovernment เห็นสกาลเห็นมัวพุกนายเรามีปีเตมัวพุกนาตั้มจ่อไอทีข้าเห็นทุปีกจบกงเตไอเราไอเล่มากิทุนุนอ่างไงนะกงเตทิลจวมเตทูมังเทดิงเล่ปันละทักเทดิงนี่กิชิลเห็นละจุเล่จีลิงค์ YouTube ลิงค์ตั้มเทเป็นอาลาเซรุนลังมาตั้มเทเป็นอินตัวอีหลอกปีเทนเดวันอาลาเซรดิงเล่กิชิลเห็นละทิลตัวเตียจุงเล่กิปักทูเกนไอ